Makuleta. Ngeno ne oganda duto ni nyithinde skunde ntiere kod arita makare kendo gibeda kicha ne midhiero mar mach mora mora manyalo timore kaluwore gi wach manonego nyithindo kata mach manonego nyithindo 16 jolony weche kweyo mach ochwalo puonje skund sekondar ma Msindi ya Masikonde kaunti ma Narok kopogre gi puonj makamano familia ma Sherilunderi mawuok e kaunti ma Narok en achiel kuom jok mane masich mach oyudo pododong kod rumbi mar kuyo kaduoko penjo magi to pod honge kendo pod girito kes wantiere doho mondo miorum. Leo nimejifunza kukabiliana na fire na nimejifunza usiwakishe moto kiolela. When fire occurs, you can use a fire blanket to cut off the supply of fire. We are very lucky. We have the team of those who are fighting for firefighters. We have learned about the causes of fire and how we can prevent them. Wamejifunza njia nyingi. Wamejua kutumia fire extinguisher, wamejua kutumia blanketi in case ya gas ndani ya nyumba, wamejua kuroll, wamejua kwamba ni vizuri kupiga nduru, kudisconnect vitu ya stima kama kunakuwa na moto ya stima kwa nyumba, na pia kusaidia wale walemavu kuwatoa ndani ya nyumba in case kuna moto. Kama mko wengi, enda kwa main source, cut off your main source ya stima. Alafu kuja disconnect vitu haraka. Kila mtu apeleke education, mtoto yote apeleke education nyumbani, ape mzazi, ape jirani. Don't panic, that's number one, sindio? We don't have to panic. Toka pole pole, jaribu saidia ule abled differently, sawa sawa.